sa mnom je Ivica iz Škartovca ljubavi. Bog. Evo, možeš kratko predstaviti svoju kućicu i uopće ideju iza Škartovca ljubavi. Pa evo, ideja je došla nakon duže godine kad smo htjeli food truck otvoriti, to je trailer. Samo od sebe jednostavno se neke stvari su se poklopile tak. Škartovac ljubavi, da povežemo malo zezanciju, moving po festivalima i sve, širimo ljubav, veselje i tako. Inače si radio kao ugostitelj? Ja sam kuhar, po struci sam kuhar. A kako onda ovaj street food si odabrao ovoga, Pa ne neki lokal ono u Silsu? Da smo stalno moving među ljudima, da nam nije dosadno, svaki vikend smo negdje i tako. Koliko se shvatio, jedini imate ovo bikovo meso, zapravo, a vani je to relativno popularno, kod nas baš i nema bikovog mesa. Koja je razlika? Razlika recimo malo u konzistenciji mesa, junetina je malo više jača, ovo je nešto između teletine i junetine, tako da uvijek gledamo da smo drukčiji od drugih, malo pokušavamo biti drukčiji od sviju, tako da, barem u ovom dijelu Hrvatske. Kako uopće dobiš ideju, vidim ima raznih ovih kombinacija, kako dobiš ideju za neku kombinaciju, kad prvo isprobavate vi, pa onda Pa doma isprobavamo više verzije, onda kako ludost nam padne na glavu. Koji je najveći hit? Pa evo sad ove godine smo pokrenuli sa šumskim fakinom, to je novi burger za špancir rađeni, za još neke festivale sad kasnije, malo smo karamelizirali gljive sa lukom, umak od sira i tako, ovo ostalo su nešto više od naših klasika što imam po festivalima. Šta je za tebe, ne znam, dobar burger, kako bi rekao ono, kako napravi dobar burger? A dobar burger je dobar komad mesa, da je sočni i da je puno ljubavi unutra. Ima onih koji tvrde da meso treba biti manje pečeno, više pečeno, kaj ti veliš koliko to utječe na sočnost. A vidi, utječe puno, sad je od okusa do okusa. Uvijek se lagano prilagodiš ljudima da li žele više ili manje pečeno, to se sve da izregulirati. Po meni bi, recimo, pogotovo naše meso od mladog bika bi trebalo biti lagano i roze iznutra. Da se osjeti lijepo i suhoća okusa mesa i sve. Ljudi često kažu to je onda krvavo, nije, ali koliko se s tim boriš, ja se već naviknuo ljude da aj probaj barem pa. A vidi, to je uvijek stalna borba i bit će od uvijek i za uvijek će biti borba s ljudima, pogotovo ovo je više naš kraj, kontinentalne Hrvatske, tako da. Vole više pečeno, da. Ali mislim to realno i nije krv i nije. Da nije krv, to su sokovi od mesa. I nije opasno za jesti. Nije.